نصير ربي اللهم اهدنا بي اللهم لبننا بدا بدا بتاهنا اللهم نصير ربي اللهم اهدنا بي اللهم Buddha Buddha Betahila Buddha Buddha dalam dunyanya mentaslim dunia para ulama Buddha arahna tujuan membahagia Buddha Lam setelah berita ulama bercahaya pembimbing yang berda yang pujaannya manusia terjaga tersedatanya Islam cinta ulama terjaga tersedatanya Islam cinta ulama bernasih Rabbi ulama warisi Nabi ulama labanangga Buddha Buddha Betahila ulama bernasih Rabbi ulama warisi Nabi ulama labanangga Buddha Buddha Betahila Nufadwakan umat nasihat serta doa berhudek umat menjadi yubikir durilah daya Tanjung Jom tersebar supaya jauh aja mulia Tanjung Jom tersebar supaya jauh aja mulia ulama bernasih Rabbi ulama warisi Nabi ulama labanangga Buddha Buddha Betahila ulama bernasih Rabbi ulama warisi Nabi